Guys, naje kwitegereza nsanga umuntu bita Nzovu na Yaka muri no showbiz nibo bantu bashobora kuba bafata ku biceri bimeze neza, ariko ibyo biceri bimeze neza bikaba bitagize ikintu kinini bibamariye, kubera ko mu bigaragara nibo bantu bafata ibiceri byinshi bohejwe n'abadiaspora ndetse n'abandi bantu bagiye babahemba ku ruhande, ku buryo niba ikiganiro kimwe gikorwa mu bihumbi 10 nyine babahaye umuntu umwe ku munsi bagakora ibiganiro bigeze nko mu 8 cyangwa 10, urumva yuko ari umufungo uhagije. Ariko umufungo uhagije abo baniga bose ugasanga babayeho nabi, bibera mu gashyokero mu ndaya za make, barya ibintu mbega ukareba ukabona ubuzima ni hatari. Nibo bantu bahembwa neza ariko banabayeho nabi nk'abantu badafite ikintu bafite. Aba bantu rero Nzovu The Ben yamwemereye telefone ya smartphone yo gukoresha, ndakugira ngo nkwibutse yuko na mbere yaho hari undi muntu wari wamuhaye iPhone akazirya. Nese iyi telefone ya smartphone Ben yamuhaye izaramba, muyoboke yahisemo kubita n'inoti yo kwirira. Abaniga rero ntawamenya ibyabo ukuntu bihagaze, nicyo bita wa mugani gusevinga nabi ndakeka.